Voilà, assalamu alaikum mi hiwrama kala inde mi yettore mo mi lando si woni fo no e jang haray menen kadi men hewtido e jang mi lando wana ndawar ma wana neñira men babira men en sami e futa wana seeda wana PDG ko suudi do andawar man kala no jodi hino ndarde Jama TV en accale goto kala andanda horema hino andi tous les mardi émission men wada wado at 224 DJ Labzo haray en accale goto sen iwi don hide way e tornogol Allah yo Allah ndikki nawnu ben walli ben ko obitaji no nawni yo Allah ndikkimbe be arta be continue golleji mabbe parce que hay goto ala yelanto do hore mun nawnare te ko no yarta ko adna do ko nawnare e mayde ko non jokkondiri neddo ko nawni o huri mais non ko totte ngalla kala ko wate wadu gol wo yo Allah wallu en be arta kam gabe continue golleji mabbe den sen ibi don kadi wawen kadi de wawen ka torno kadi Allah kadi be anda horma no ko prison ji ciabi no be fete ginaaw wala surtout ma wona fulbe ben wonina fulbe wona andana horma kala anda horma ciabi no mo fete ginaaw de way mo tanongol mo Allah kan kadi yo Allah yo Allah yaltimbe ko be woni don be arta be golle be continue golleji mabbe din parce que hay goto ala yelanto do hore mum prison ala yelanto do hore mum kaso mais non binana ma bawdo ni inna woda so bal ko jojoda ay mo day babe wala imoda nyoge kono so be ko jodo kala neddo mo wada joddugol woni an woni kala ko wata wonugol ndarto hoorema neddo mo jokkondirta mum ndarta mo wala neddo mo wata jodogol e mum on darta parce que hande da wa jodogol hala andalam mi jodom jogto kam kom si lamu ngu ari mu tawi en enen fo ngu nabata balangu anda anga tawaka e mum hare ko bonta ko bonni parce que hare be bonni ma golle wala hare be nangi ma 2 jours 3 jours be nanga enquête mabbe ha be anda ko laabi si woni be wama accutugol ma mais non hare sa ndaati ko gosi ko golle goddo jogitinoda a perdi siko golle ma jogitinoda a tardi a fami kala ko wala jodogol lon da ko jodda har da ko jodda ko laabi jojoda parce que sa suba ko jodda ay mo day nyoge hare ko no yarda se ngiwi don kadi arten kadi be anda warma vraiment wana wallum di telephone ji wona di wadede ni wona di yede sa wakilo do soda telephone ma wakilo soda wona ba soda e place bitik heba garantie mu jojjoda sita ndari do ginembe men buyno soka do ko prison ji ko sabu dum don ko sabu din telephone ji ko sabu dum watta be ha be nange be soke be arabe so wara telephone occasion e convocation dum non sedata surtout man non ko maket do wala surtout man non kala ko wata ko telephone si andi a golli a hebe 40000 man telephone ye 15000 no ye 20000 no ye kala ko faala mu mais waklo ya e place soda be winana ma facture be jonnama jogtoda hare an nga waji legam a andi vraiment ko sodda ko asiri kala hunde de sodda nen a jotta kayde mayde andu ende asira hay goddo ari no kanyo jeyi a wata mo yedugol ma parce que a jotta kayde nin ko holluma provon ko dum non jeeda hare ko no yaata kadi min non kadi hande ko mardi te mi haran non tous les mardis de mari invité banda warma ko spécial wada suba comédien suba artiste suba joueur suba hay goddo kala ananda warma no hidi Jama TV menen kala hiddo Jama TV o men hida wondegi kala kadi añudo Jama TV o men hida wondegi parce que neddo ko sa weltige siida afami ko jida haari kadi siida hare ko no yarda hare min na way vraiment mi salmina o senga nyama do min ma assalamu alaikum wa alaikum salam no way de jang jam ton hewte jang jam way matchata ma yodo data spato du dabel banda ko Jama TV pertence da ka woni ombo assalamu alaikum Jama TV aray la hiro communauté guinéen on fo la weltara on kadi tawabe hande don invite lan ko émission men do dogo do e mardi do e Jama TV aray la welto yon dun non taw ko adi kon hare ka woni ombo ko mi woni sniper officiel element jo G Life boy hande woni ko men noti on do invitation mo e weltori okay haray ko non haray ko element jo G Life boy ko kambe wayno to golendo hande ko émission men at 224 DJ Labdo to den non at 224 ko do ko lagine fo kala ndawar ma woni susu maninka soso landuma gerse toma atala gotol 224 ko enen lagine ko ton jeeden ko ton jimina den ko ton jande haajo gaaji men men ko ton anju den mawbe men ko ton iwdi men din fo ko ton iwi ari wonde lagine hande kala ko wate yogo ko ma bungiren ko men parce que ko men jeeden ko ton kala wate mantoro ko ton kadi jeeden ko ton kadi andu den ko ton kadi si wuli kala ko yodde wuli o ko ma hotten ko men parce que ko ton andu den fi mum hare ko non hare min kadi jaajira min kadi hewti do min nama assalamu alaikum wa alaikum salam ida jang jantun hewte jang
yettudal alhamdulillah. Ok, maccitama yuroɗa téléspectateur ɓe Mediago Jama TV ɓen présenté ɗo ka woni on bo. Ok, haray assalamu aleykum la hiwromo kala inde mum e yettore mum mo kala ka wontiri mi accali hay goto. Wona guinéen wona sénégalais wona ivoirien wona nigérian mi accali personne. Simi konti mi falde jiide lamzo. Haray ka woni on bo. Haray ko min ɓe innata Tola Bari kala mo andunoɗo mo ɓe innayno Karima Bari. Karima Bari. Donc ko on arti Tola Bari. Ko on arti Tola Bari. Don non miski non asanji ndengine ɗon est ce que non joni ndengine ɗon nde tampintama. No andi waɗi somi haaliri noon par ce que ma woɓɓe no annduno inde ɗuɗu nde woɓɓe no annduno Karima woɓɓe no annduno Djioumbari mais à partir de 2024 on Tola Bari Karima Bari arti Tola Bari joni noon Karima Bari ɗon haari avant encore musique waɗanoɗa avant Karima Bari on ko ɗum addi noon ɓen ko sabu on waɗi ha chanjuɗa ajuɗa Tola Bari on non avant law komi wonno groupe komi wonno ɗon ko ɓen ɗon no munolan Tola Bari mais ni no Karima Bari avant kon groupe on Karima Bari mais joni komin tun ko Tola Bari mais toujours kadi bonali Karima Bari on wali ha joni c'est la famille quoi mi andi ko ɗo kala ko wonɗo o ko ma laaɓa pot parce que wonɓe dargol ɓen ko ma ɓe anda vraiment hande Tola Bari hewtiɗo Tola Bari ko ɗum addi fi Tola Bari parce que hande woodi anda hoorema wona jammode par ce que wona min hande DJ Lamzo sa landi kala ko honno mi innira DJ Lamzo mi wollante ko honno e ko honno mi ari ha mi hewtiɗo way ko honno saabu piiw gotum kalajinna Lams ko Lams mi ata innede après mi ari Lamzo parce que lamrana ɓe ko Lamzo nanta ɓinna ɓe ɓe jamilanno Lamzo ha mi ari kadi mi naade DJ Yagal komi naade noon DJ Yagal tawi ko joni ko ma ɓinneɗan DJ Lamzo ko ɗum ɗo waɗi mais min ko Mamadou Nabana Diallo mi innete mais ko DJ Lamzo ɓe noon tan haade ko Lamzo on DJ on ɓeyda e hoore Lamzo on ko ɗum ɗo woni DJ Lamzo haaray ko noon haaray way G-Life Boy haaray hannde a hewti ko plateau men ɗo à 224 c'est la première fois iɗa arugol Jama TV ɗo ko no yiriɗa taw Jama TV taw toujours min no mi yirini Jama TV ɗo télé on ko télé men en fof ka tigi la weltor no mi yirini motivation on no woni cool ko ɗum ɗon mi wawata haalde ɗon ok way mais yima kadi hiɗa bokki ko office ji par exemple ko fréquence ji sen G-Life Boy eɗa wadde affaire de comédie affaire de comédie ko 2000 combien foɗi ɗon ɗum affaire de comédie on moom mi ɓooyaali e mum ha toujours groupe on mi ar mi tawi créyama mais mi domandi prési groupe on o wawi lan ajoutde ko groupe par ce que tawi golle ɗen no wela lan ko ɗum waɗi simi tawte groupe on no wela lan golle ɗen no yaari tour hen ok joni noon ko on par exemple yiiɗa e groupe on ha yiiɗa a fa tawde ko e groupe on ko saabu ɗaɓɓugol joyi koye walla ko saabu fiya ndaari firmaji fiya yiyama yeeygo image ji walla ko saabu on waɗi ha najjuɗa e mum non en fait na saabu ɗaɓɓugol joyi naadi lan e groupe o welan golle ɗen wawata nawrude goɗɗo yeeso on ko ɗum waɗi simi naati e groupe on na affaire juuɓe na affaire fus mi yiɗi groupe on mi yiɗi golle koɓe watta kon waɗi tami somi demande mi wawa nadde groupe G-Life Boy officiel ok haray ko noon o nani ko woli kon affaire on wona juuɓe o daari wona mbuuɗe o daari wona ngari o daari wona ɗaɓɓugol buse kono waɗi ko golle ɗen landi kono golle ɗe landi neɗɗo on kala ko wawata wonugol e mum andu hanki e hande na gotum hanki ta woni no ñamgo 100 francs janggo a ñama 200 so ya heeɓi ɓeygu a ñama 5000 walla 4000 sa woni an tun a ñamay kadi a faami kay andu hanke hande na goto hanke a jonteɗo yawaya an kadi tawa ka jonnowo yawaya an kadi tawa kadi ka jonneteɗo do fof no ara hande ta yaha joni mbi a heeɓi ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe jontama so yawni pay kon ko mawma ɓen jontama fi ya ñaamu an kadi a mawni ka jonnaɓe ko noon affaire o yarta ko walli kolli ko cappuɗa haray mi arta way Tola Bari hande mi yima koyngal ma ɗo te la gandi musique on iɗa wadde affaire de o musique pooɗa est ce que noon o musique wona waɗgol affaire de pooɗa walla o musique wona waɗgol ko a aru tawɗa e mum ou bien affaire on a yiu ɗum fino welama natɗa e mum walla ko non woniri non en fait musique on ɓooyi lan welde mi ɓooyi hiddude affaire musique on mais nde mi ari ɗo kadi par ce que ma wona ɗo mi wonno mais nde mi ari ɗo mi tawi Amadou Paykoum ko woni maître am mi ari mi tawi himo yima tawi affaire musique on no welalan mi haalanimo min kadi miɗo faala yimude mais mi feera yimude
o milan ala problème way lan ekkintinde ko dun wataki ha nati affaire musique on ayidu da Amadou Paykun o naduma fi musique on hada falin ba hadino avant Amadou Paykun hada ay men wala hada mata no avant mi andirde makko harimi mata harimi dati mude ok joni wanda ko caméra on do jonno e gila andira makko ni hidama single dijelu no en fait ni ko poda on tumi buri dol norde mu ha poda on tum mi ala to clip no na clip single woni song ko mine makko me wadi deux single ok haray ko non affaire non ko kanko woni tola ba kankadi vraiment o wadi wandire do e Amadou Paykun menda ko am Paykun wala an men ko boy kano men anduno no joni no na am boy kana o kadi no na Amadou Paykun joni no ande ba joni piji ni fo sandi kono yarda quoi haray mina kadi arti e gallo c'est la première fois a invitama wona concert on concert à live wado le 21 septembre Douta Seck te sandari ko hunde fo ko sabu mais non ko honnu wadi ha joni écriture on tawdon vraiment comment bokko e programme non en fait foy mun dal ko anjige lamzo parce que ma ko anno diti wadi sime noti ba dandi ko nodduda o me mankata don wallahi a fami mais aduna ko jikke la kara ko sabu ko non minana tahibe inna donc sa yilando hande ko sabu no dango mangu e sabu maître Amadou kadi parce que ma be ni ko sabu sawren nyami ndondi meno est-ce que hido wadi pare fi affaire non fi concert ma on jige lamzo yombata yombata wana yombata andi kala ko tola bari na do yombata wana do américain na yombata te hare mi biata fusemu no mi anda dun de min do si yomba ma jamon anda vraiment dun do o koje dun do way DJ Lamzo le 21 septembre ko ni afami ka no andi simini mi konta mi jumay parce que ma ida andi kala anduno do karima bari ono to concert on kala andudo kadi ni tola bari ono to concert joni non jarami do hala ko heddi parce que ma ida andi jige Lamzo inde den tun taw yoni ka ay non ok way mi arte ma ankadi G Life boy be tawnama événement le 21 septembre te la wayno go G Life boy c'est la première fois ci be jawde pojo manjawar ma ko concert te ke G Life boy jougol comédien boy ma noddede partie de bi mais non nodde go les voix li taw ko sal e li mandawar ma ko pojo mandawar ma don fo no fala yawgol don angade konno yida dum don toujours mom no dango mangon don e culture Douta Seck o mede weltori tawabe a invite men a yedi men kadi jouer gol ton de nyande don e Douta Seck ay ko dum mo tawi de la weltori dum non tun ko buyi mais non est-ce que non ne nyande jilay boy me ye korene den payne den chaayaji din fo est-ce que ko dum me ye de nyande mom me waray don ko lutte fillede ala way kirti gol don seeda kedi ni minana mi da wo fo jala ngoy Lamzo tawa pedi barde ko andre to ndem ngoy o jor ko andre may wolu wolu may do nga tigi mom men nyande dal ka tigi mais ngem fiti fo mais ngem fiti fo donc culture Douta Seck le 21 septembre mais o wada o yi ko meda yide kadi nyen inshallah okay labbi hare on nani mais non kidinal men wala problème bayra ni ngayuni ngo duwani nati go lo kayri sindi ari kayri lani mingi mako combat men andir moƴƴa dun ngala problème be de bari mom men andir joni mi arta banda warma tola men way après nanugol voix maon seda arten ko plata men adde sanfe parce que dandi ko mami nganda musique ay nanda warma wa préparer te la ngandi no wodi buida yatti dali ha di wada préparer no kono woni riano wodi pussi wondi kala wono ide arde ok joni men way nan ko do voix on tun sans piano sans guitare ma hen do men nana to le ok ala problème no abdou so may boy kana okay memi na modo may jono no yaldo ga
merci on nani affaire on ne ñanden ko boy Fouta e ko jandi Fouta de la ngani non awono yombata ka de jikelamso le 21 tuta sek yombata jono est-ce que non hande msiki ada fréquente de Wakam msiki ko Wakam woni base non ka ko Wakam woni base on de Wakam c'était avion wala on do non en fait c'était avion c'est avion non hey na mi ñande de ko ni la ngandi ko fiji di quoi ok jono est-ce que non wana fambe to la bare ben est-ce que wana fambe ben haray na ñanden la ngandi ba wara ko préparation ji din ko non ok haray la nodditi fo la nodditi kadi weldi jangoto hawjando concert andi ke lam wana hombe la weldi nodditi Asiatu depuis Mali Bamako mo weltana woto la bari ko wadata kon no welala mido baaw ma ha ñande donc Asiatu mi andi da sibude la min kadi ko wadata kon no welala wallahi kono ko jige lam so nodditi aray fo no habba kala fans jo to la bari lan habbi mo Duta Sek le 21 septembre wata goto tutus sakoleta ok way haray kono wata goto tutus sako letate do ngandi peji din hore peji haray non gayurde ndi hewtido de la non gayurde ne hore gayuji non ha la ni non min nana min moyna ton goddo no haya kono ne haya do mi anda dum haya mo no ngadi lang way no ay grand ça va ya DJ Lamzo ça va bien hido nge jang medenge jang alhamdulillah no on hewte jang me hewte jang matchta ma yuroda jama wingi be anda vraiment ka wonombo ay ka yo la famille tout ça ko kanko tigi mando don petit barilero acteur comédien président G-Life officiel base be do Sénégal ara ko adi kontaw meden weltani fans be ben fop wonbe ndar de Jama TV ka Facebook e ka YouTube e wonbe suivre de G-Life officiel parce que ko onon Jonathan men force ara ko adi ko meden hiurion weltani on inni on kadi on burtu men sivugol haray ko G-Life boy e DJ Lamzo foti Jama TV don andi haray ko weli e ko foti ko weli e ko foti haray ko kanko petit bari président G-Life boy de la ngano G-Life boy be duudi kay na be du ser be duudi G-Life non abutum mi wadi affiche G-Life boy be gambe avanjela message be honto to be kidu ko avanjela message kede be lando be tamba avanje be ne eske ko gonga G-Life boy no tawaay mo min ci do ni be tawaay mum contacté ni mo jidi on anday parce que la ngandi ko min acci ko publicité ji mais la ngandi won be la adda ngol message ji din jetta ben e be on be halugol fi o do parce que ani ko don tun andi ta piji din tawna hore piji ay neddo kala hunde de jokkuda o wakkilo welda jama on jippina horema mais handani sa ndaari do wobbe so adun tisori ci goto tum heba abonné 1000 abonné wala visibilité tun yejjita wobbe won baw ci kany woni star wana no a jippina horema yaada jama on parce que ko jama on namma okkuma ko wonda ɗon ko jama on okkuma juuɗe townuma ha ko ɗa ɗon hannata hawti ɗon ayjide ɓe jokoñinɗa ɓe no waɗa wonno haɗay ko noon way petit bari hannde min yiima ko Jama TV ɗo hannde jikki noon naale premiére fois hiɗaɗo ko Jama TV ɗo ga oui DJ Lamzo ko ɗum ɗo wonta deuxiéme fois ko mi ari Jama TV ɗo ya haray noon toujours kadi lan weltani Jama TV no wela lan kadi télé on parce que do saari do anda hi wi ari télé Jama TV parce que télé on boka télé ji hediti din ko wallahi ya ok petit bari en tant que président G-Life boy hande G-Life boy mi wayi nugol be tawnama e événement le 21 septembre woni min anniversaire ngon concert anniversaire woni nañan ko bébé Aïssa bobo dansa len fo no ton petit onon kadi G-Life boy ka don tawnama ton ko nu yida dum non ya DJ Lamzo toujours haray mi nani question ma on ko minatama haray nde ñande bo hino nande wonde ma G-Life boy no invité nde ñande bo hino nande kadi DJ Lamzo hino organise concert anniversaire makko le 21 septembre donc on to watta ko Duta Sek haray ko mi innata ko jama woni nande kon ko no woniri c'est sûr ko gonga wona sama kala wona ka publicité ji to wona ka vidéo ji to naka photo ji to aray ko gonga ne ñande DJ Lamzo hino mari concert wado Duta Sek te nde ñande na musique tum watta ton aray groupe comédien G-Life bo officiel no invité nder ton no andi non kala ko men yaari men waday ko weli e ko foti e ko nafata jama e ko jalnata jama on fo kadi quoi parce que don andi ko comédie si men hewti wulay wala ok mais G-Life boy ni vraiment jama on no
wona woɓɓe goo no wolde fiji la boy walla ɓe naɗɗi ɓen wadde ɗum ɗo ɓen wadde ɗum ɗo no weeli walla ɗum ɗo wela est ce que noon wona ampede bari ɓe wonɓe haalugol ɗo est ce que hiɗa jaabade ɓe walla hiɗa wadde encouragé ɓe ɗon walla koye hiɗa janngude ɓe ɗon oui DJ Lamzo toujours haray ɗum ɗon ko wolɗa ko mum oui c'est vrai par ce que miɗo yiide message ji buy miɗo yiide appel ji buy e audio ji buy kadi lan artiranede quoi par ce que ɗa andi neɗɗo sa naati e aron yimɓe buyno toon ɓe fewtatama ɓe haalnama quoi ko yo ɓe haala nokkugo hara ɓen noon kadi ɓe anda ɓen noon ko fansme maɓe ko kamɓe artirantama haray meɗen nande ko moƴƴi meɗen nande ko andanta hoorema ko boni quoi mais andi affaire on ko noon ko moƴƴi e ko boni ɗiɗi ɗin fof ko ɗiɗi haray noon toujours min komi ɓuuri yiide kon kay G-Life boy ko wonɓe men encourage ude inno ko wonno wadde kono foti eno wela men toujours haray courage wakkile meɗen hayni on yeeso ko andanta hoorema ko falɗon hewtude toon minen kadi min jaɓa ɗum noon min fanka si min yi kadi ko andanta hoorema commentaire ji négatif ji min jaɓa min fanka par ce que ɗum noon tun no wawi min encourage ude min anda wuy komin woni wadde kono dérange ude woɓɓe kon donc il faut min ɓeyda courage pour min hewta komin faala hewde ɗon ok Petit Bari affaire on ko noon yata parce que andani kala neɗɗo wummi neɗɗo lawolugol min ha jon ala waɗon ko neɗɗo conseil o lanko on no mi jotto mi heedito e neɗɗo kadi jalowo lan on kadi sa jalilan kadi mi anda kadi ko mi watta kon kadi koma mi encourage joni ko moƴƴano kadi mi ɓurta kadi ɓeydugol min ne ɗum ɗo mami anda ɗum ɗo ko fiyonno ok kadi Petit Bari joni miɗen yiide G-Life boy groupe on hanno yaaji yimɓe buy hanno e groupe on joni a yaari wona woɓɓe goo sortike yeeyi bokke woɓɓe goo sortike accike acciti G-Life boy ko no watta ɗum ɗon ya toujours haray ɗum ɗon oui c'est vrai groupe on sa wi G-Life boy haray a wi jama quoi parce que haray no ɗuuɗi no ɗuuɗa nder toon kadi par ce que G-Life boy no motive kono certain han waɗi woɓɓe goo no toon ɓe acciti ɓe yeeyi ɓe oui c'est vrai groupe on ko créa ɓooyi ɓooyaali mais e nder ko créa kon woodi naatuɓe yalti a faami no woodi kadi adduɓe demande pour naatugol ɓe absettaka taw ɓen naatuɓe yalti ɓen noon haray naafi wonde maray ɓe yi toon ko groupe toon ko welaali ɓe walla affaire yoy noon a faami ɓe yi tun haray ɓe yehi hamɓe ndaari ɓe tawi joni ɓe tenata walla woodi programme ɗi ɓe faala jokkitade ɓe taw joni ko il faut ɓe accita taw mais mi yaltunoɓe ɓen fen ɗo yino ɓe woni yirde no mouvement o heɓe addi demande kadi pour yoɓe naadita ka groupe par ce que ɓe renti groupe on depuis ɓe yalti meɗen accélérde min décourage aki meɗen gommi affaire o meɗen yewde ok haray ko noon haray o yinani G-Life boy kamɓe daali ha joni ko ɓe wonno ɗon ɓe teggi koyngal ɗon hunde kala ne jokkoɗa teggo koyngal ngal anda vraiment ɗum ɗo ko chance ɗum no wawi wa parfois ko joya ha ɓooya so woni Allah ari changé a gañi ke few a faami mais noon si musali satta welata comment satta si wela haray ko noon yarata way Tola Bari joni ɗe wawi yattugol deuxiéme partie ma bakke ɗa andi ina woodi piiji mbiɗanda hoore ma ne ñanden ko concert à live jowata na innugol ko singeji ma tagata walla ko ɗoji ma ko à live woni gimɓe no woodi guitare no woodi piano no woodi teɗa andi noon boy kana kanka mo wawi piano ru makko ɗum ka no Allah no wawi mo kono mo wawi piano Allah no wawi mo kono imo wawi piano ru makko ɗum ɗum ɗon miɗo holli ɗon o awa joni si c'est bon boy kana mayin yaaden ko deuxiéme morte man dawar ma Tola Bari teɗo andi piiji ɗi no waɗi piiji imo tawa e concert o le 21 septembre Douta Seck haɗa accidemo e piano makko ngo wawa jougol seeɗa arde ko plateau men adde sa 24 may haray ko noy ok c'est bon Allah tagu fofo nani ay kolli
haray ko non wata mi mo do haro kay ko dana ngandi non dimbu dimmo fo na ñan na wade to la hila gadino way pedi bari ko ri ande na ñane caayar mandu no do kay mo nde ñande ben sa ko to ha ko nga yette baajo majja to ete ko du caayar manda warda to na ñande no donc surprise DJ Lamzo no donc ko surprise me watte wallahi mi do caayar pedi bari min tigala to mo nder to mi to mo nder ton de mi haɓi to no ara anda la nder to de ñande ko me yobi kon ko surprise parce que me waɗay wela ko wela ma wela ko be wela mais est ce que no Jilla Boy parce que dum indi no Jilla Boy c'est la première fois Jilla Boy ne jawde concert jano est ce que non wona français be Jilla Boy fop are vraiment wona ndarma be ada wona fambe ndarma wona jaga njaay wala goddu est ce que dun wawi wona gol oui DJ Lamzo dun non no wawi wonde parce que sa wi tun Jilla Boy groupe on tum dun non tu yoni taw hebbini taw concert on na non fere kay fans be ben si hew arti taw tiko we don are fans be ben yiɗi men kala ko men yaari kadi meɗen yiide yoɓe iwtiri ɓaawa men yoɓe puusude men ɓe jonde men force kamen yeehi toon ɗum ɗon min yi no feƴƴirino min weltike kadi ɓe sutini men moƴƴa e komin tori kadi concert DJ Lamzo on le 27 le 21 septembre le 21 septembre non ok désolé mi juumi le 21 septembre duta sek haray fans ɓe ɓen fof no habba mais non est ce que no pete bari angi ala médiagol anniversaire an goto taw non non DJ Lamzo ɗum ɗo la wawi de ko c'est la première fois ɗo noon haray arda e surprise ñano ok mais noon petit bari hande so a nani gongaɓe min de kon ko kellanteɗo amada mo kellanaka amada oui c'est vrai tela gandi certain comédien no ɗuuɗe nder sénégal hande hande te ha fof acciti fof ɓenni Jilla Boy normal yo Jilla Boy hollir ko annida hoore ma ko ɗum ɗo inde Jilla Boy oui c'est vrai si Allah jaaɓi minen kadi meɗen décidi min hersinta jama o min hersinta fans ɓe ɓen te kala invité ɗo men min hersintamo si Allah jaaɓi min waɗa han jama on fof andani Jilla Boy validi par ce que ko piiji kesi ok way tola bari an kadi mi artema parce que tangon neɓata lanna vraiment anani wona peddi barkewol ɗo kono ñanden mo préparé nade cayare makko ndum tela gandi no jayano sin wawi komi nangoma ko joɗo men yaaday par ce que poɗam ɗum ɗo wontigino non ko poɗar ma no poɗar poɗoto ɗo joni so yaade caya mi yaada e robo andi ɗo wawa yaade ka mais kino waddegal hamnani ki fecce rek ɓuuɗe fecce rek bahna hay ɗum no mamgo jammo fo o ta ɗum ɗo nagandi ɗum ɗo andi yombotaji guelam so ko noddi ok joni mi yaara ɗon par ce que daw yaari wona en kadi c'est la première fois concert on parce que tan daari ko anniversaire concert inna min ko woy ko fof ko boîte mi watta mais hikka mi inni mi essayé mi ndaara duta sek te ngandi duta sek no metti hebbingol te sa ndaa duta sek wana innugo fi tout so woni ko boîte ala problème da warga publicité tu jama on ara parce que inna nen no yacci jommo gonga ceerno job mais non ɗo ko himowo wada invitugol ɗimmojo mo gonti ara ɓe kelanama so woni ko artijo jan wona noon addede way wonay no mais noon hannde ko enen woni local wonɓe gaaɓe ko ɗon local ko enen wonɓe gaaɓe ko enen woni defugol ko enen ko enen wonde ñamugol ala probléme ji guelam so comme no innirɗa noon tola bari inchallah no waɗi préparé pour concert on pour anniversaire o lan waɗi pré te inchallah kadi miɗo ɓuuri hoolade kala yewtirɗo ɓawa tola bari yewtoye ka concert ma inchallah jaɓi ko ɗum mi tori ko ɗum kadi mi haali lan nodditi fansiɓe am ɓen fof duta sek le 21 septembre fof no habba wota goto tultour sako leeda sakko sifane ko feƴƴata ton ko ok ala fo la joni ɓen accitama sono woodi ɓe miyejite ɓe yejjuɗa wolgo fi mum wala soni kala ko miyejiti kali landogol ma ɓeydita e tola bari no wadde musique on kadi no waɗi question goɗo min hewayde ko tola bari no waɗi musique on est ce que noon an hande no woodi anda musique on hiɗa hiɗi musique o moƴƴa eyi musique on no welalan normal no welalan moƴƴa lantori kadi avance golle mum lantori kadi kala jokkuɗo yo avance e mum ko ɗum mi tori ok ala probléme joni ɗe wawi yawgol ko 3e morceau arten ko plateau men après wawen hiɗandi piiji ɗi kono yarta si c'est bon DJ mais mbiyawa men ko 3e morceau arten ko plateau men may Petit bari ay ramata
voilà boy kana c'est bon voilà kono yarta welduɓe noon eden ko sabu honnoon kuno so noon waɗira ko noon no andi woɓe inni ay kolli juuɗe yimɓe ɓen fotali andi kala ko jokkuɗa e soko wujjugo jokkuɗa fonku a faami donc depuis mi fuɗɗi musique on woɓɓe haalay woɓɓe sabotay woɓɓe innaylan plan gara fa fodda e musique mais ɓay komin hiiɗi no welalan donc ɗum waɗi simiɗo jokki en plus kadi mi yiyay wano gore ɓe an goo walla hino woɓɓe goo hino ton ɓe haalanaylan souvent si ɓe weldi e goɗɗo haala wowo walla hay affaire rewɓe haala rewɓe ni ko ɗum tagi mi waɗi son on donc yimɓe si weldi ala ko sori entre maɓɓe si weldi ɓe haaɓi ala ko woli bonka donc tola bari kanko ɗon jogui ka comme dala waɗi ɗon misal kala famude oɗon oɗon anda e ɗum ɗon haray ko noon yarata way mi arta kadi mi anda hoorema comme danoɗi comme woni ménagére ma walla ko honno fima falama hiidugol e ma fi walama invitation ko honno oni ko watta rewrugol ha famodiron ok ménage an kala faalaɗo hiidela no wawi noddude ménage an ménage ma ko hombo ko Norendi Faye woni inde makko nde Norendi Faye kala faalaɗo hiide tola bari woni mariage woni den nabo woni anniversaire kala faalaɗo joué tola bari ɗen haray yo noddu Norendi Faye numéro makko on 77 110 33 51 mi répéta kadi kala mo nanali 77 110 33 51 kala humpaɗo tola bari si noddiɗo on o heɓay mo joni haare ɗon kala falanama wallitogol ma walla falama financegol ma fi kilipaji walla wino kala so noddi on numéro ɗon haray kala faalaɗo woni faalaɗo wallitade lan woni faalaɗo fijanede woni faalaɗo conseil de lan yon togui noddo numéro ɗon o heɓay lan ok ala benn probléme joni haare sino woɗɗi ɓe watta ɗon site woɓɓe goo mi accitama waɗaɓe site wawa wayntogol ok haray mi salmini fof mi salmini taw ko adi ko ménage ala gandi ni hiɓe darde langa haray mi salminiɓe moƴƴa wona seeɗa mi salmini Yasin Bari depuis Barña la gandi ni kan kadi himo darde lam donc mi yejjitale hay goto andi simi konti woɓɓe seytinay quoi yejjitaɓe ɓen seytinay donc mi ala kontude ha mi heɓa ennemi la salmina fop la weltani fof kala darowo Jama TV fono weltana haray rendez-vous on kole 21 kole 21 septembre ɗum ko on to watta duta sec min ɗo mi tultatago non ama tultata non min kam mi tultata Petit Bari mi arta vraiment Petit Bari hande komi de mi ɗuuɗe sar nde mais non telan andi onon kadi so wona premier o wona deuxiéme so wona deuxiéme o wona troisiéme telan andi hande so woni gonga o so unoɓe ɗiɗo ɓe joɓini ley noki ko wonite ko lawata c'est vrai ɗum noon ko fula lugguɗo hande son iwri sengo mi iwri sengo no waɗi ɓe mi andi ɓe jilla boye anda no waɗi ɓe jilla boye andi min dijalam so mi andaɓe hande jilla boye si pooɗi ɓeɓe andi ɓe min kam mi pooɗi ɓe anda jilla boye ɓe ɓe moɓodiri hande saabu ɓeeɗa ɓe andi jilla boye ɓeeɗa kadi andilan hande ɓeyda en mais noon si woni wallum koddade promotion waɗama inni ɓe invité ɓe hasmi dara 4 personnes 3 personnes mais ya janggo hay woɓɓe ko faala on invité gol haray sattu e seeɗa ɓeɓata courage ayo par ce que hunden no landi wallidirgol andi golle ɗen wona comme ça hande andi ne ñande a waɗi ɗo émission ange Billy min daari émission mi tawi vraiment no labba no foti no waɗi ɗon noon min kadi mi courage ke invitugol ma hande plateau fi en beaucoup de plateau te ko invituɗa lan kon kadi mi groupe an on fof par ce que min simi noti kare groupe on fof noti ka ɗum no welime eyo joni noon hande sa gollano o feƴƴinoɗo ɗa ha moƴƴi est ce que min wartino invitugol ma heɓatano courage quoi hande an so invitama concert on a dali fans paquet ɗum iɗen gandi enen fof concert ko ɗum concert ko fans we a faami non way lamso yoɓali men o na noon hande ɗa wawi argol ɗo menen advertise amen téléji ɗin aray wona Jama TV aray ko en direct avion dogata Jama TV aray téléji goye médiaji go aray hande si ɗum ɗo waɗama direct hino toon kadi promoteur ɓe goo woɓɓe goo aray ay comité ɓe goo ɓe anda fimum ara jooɗo ɓe daara ɗa wawi sugo ɗon ha jippoɗa ɓe noddama ɓeynoma ari ala tawa an anda ko hombo noon ɓoynoma ari wallitoma walla ari ko mi woni kaarijo sanson andata on to yalta mais noon tawi
en woni to ngajette suudi haare ko no yarda comme ça veut dire ko en gollu golle den wallendiren invité jama non de parce que hande DJ Joja nani weltike ko ti jama ari himo on kadi ko jama kal nyama nan tawi ko sala tawala goto awel ta ko fi jawgol ay ka ok pede bari macita man kadi woda ko wolda sina du kadi macita ko sita ko go sina de mayta waaye DJ Lamzo toujours andi menen ko comédie comme yaari o welay ay ka toujours are ko mi tori jama on kadi wata yeggitu yawgol ka sen YouTube so tapi Djilife Boy officiel ko sena men on tu yaltata ara yo be yaw be wada reses be abono Djilife Boy menen naati ton piiji menen prépare kadi piiji do adi naade ne kon donc se be aboni ke resi me lanci rek be tawete adotobe ndarde be ya toujours men ko koy daw o no haya ko ngajo dam mbabbuɗama est ce que da wawi hira reptu ko dum seeda la wawi de ay ko men waɗali meɗen wawi répété ko woni woli ɗo ko ɓeydi seeɗa fami min noon ko histoire goto mi faami andi min dollar tan an wala langoy dollar tan ka wayni wimi Lamzo min wana wayni wi mi ari ko télé ma ɗo andi o wonɗa ila min wonata mi jadi o ñano ko e manano tawi woɓɓe ko ene defude ñiiri o yibbi ñiiri ndi oyni no joni ko honno ɓeyde ñiiri ndi ndey ayo ɓayde oyne kono yeɓitan mbuɗɗo ngala goɗe ɓeyne oyne ar ka fitte ɗo lawƴa ɗo waɗa ni ka ok may engrais ya toujours min ko histoire goto mi mari mo mi sifanoma ko a DJ Lamzo histoire on bo ya mi faala ko noon jalaɗo ha ñire non mi jalta ñaji ɗi ɗegui mi jalta may ko histoire goto a ɗenge koto mum quoi a faami joni noon koto makko voyage accidimo e ɓeygu makko acci han koto makko yeeyi o yetti ɓeygu koto makko o naadi ka suudu o memi oyni ɓeygu koto makko mi soofi ɓen koto makko fanti o yuldi kadi o memi oni ɓen koto makko mi beebi ɓen koto makko ini koto ma de so fayno kono bebatano ha waɗono aw ko waɗan ɓuri feeto tori kamɓe ɗiɗo oni koto ma de so fayno kono bebatano ara ɗon sa faami ara faami mi faami ɗon joni mi accitama wawa Djilife Boy officiel sa wi Petit Barry le roi acteur comédien haray a wi groupe comédien Djilife Boy officiel toujours haray meɗen tori jama on yo soutenu men soutena Jama TV soutena DJ Lamzo parce que ɗon andi hunde nden kowoni o ko saabu ya so wi kadi Petit Barry haray o wise bobo ɗon andi junkum kanko kadi mo yiɗi affaire cinéma on toujours Djilife Boy meɗen toon DJ Daggo Saifon Paykum Flawa DJ wala fi DJ de oɗo comment dirais Kumba bébé Aïda simi konti mi faljay DJ no wala fi DJ officiel DJ wala fi DJ Daggo dama DJ juutuɗo danejo o honno de ko DJ Billy na DJ Billy DJ mo DJ yamen ko DJ Daggo Daggo DJ Daggo toujours haray mo DJ Daggo toujours haray kankadi mo weltana parce que ko sa nani porte parole Djilife Boy ani Djilife Boy piiji ɗin fof ko règle kono kanko nama mari vesture ndu vesture ɗon ndu ɗon kanko tun jote ndu kanko woni ministre jamen nde ñande ardade vesture ɓuuri ɗon haray toujours mi fa Djilife Boy fof hino weltana e kala yiɗuɗo men kadi haray toujours ko hiɗen wondi piiji kesi aray kala mo nanalo inde mum kadi aray lan hiwrimo simi konti mi faljay Djilife Boy ko fi fop aray nde ñande noon le 21 septembre duta sek mi waɗay toon ko luttete fillede aray wata mo ratunde ñalande ɗon ko surprise men watto mi wolta fo haray merci beaucoup ko noon yarata haray ko enen Djilife Boy wonɗo e Tola Bari ko enen wonjuno hannde ko émission men adde 124 DJ Lamzo samedi mardi aro noon giɗe wondi e Djibi Kosi e Lamine ko enen maɓɓe woni ɗo e mardi aro ɗo inchallahu haray ko noon yarata haray min noon tous les mardi hiɗe mbaɗi invité anda hoore ma ko spécial fi plateau men adde 224 DJ Lamzo seɗon andi peeji ɗin ko ma peeji kono noon gandi noon boy kana la gandi ñande piyandore makko no huɓɓinaji toon kono noon ala benn probléme inchallahu yo jama on aru law patima 19 heures ɗo yo waɗu préparé nde ñande ara poɗo me lancoto ok merci beaucoup ka Tola Bari e waɗi préparé ka me lancoto ɗon ɓaytu moyni ko tayo yarata la problème voilà andi menen sa yimen ɗo a miijotako mais simen ari affaire cinéma on a fayte men ɗon haray mi wela anditude merci beaucoup mais acci ɗon e publicité anniversaire on giɗon andi toujours haare kadi kandijala wato yeggitu kadi le 14 septembre eɗen mari concert buntu Pikine ɗon e oxysé ɗe wondi toon e Petit Barry a humpami holle artiste on noon ko sokora nde ñande kadi haray cinéma hino nder toon mi fa Djilife Boy hino partout hino nder toon kadi nde ñande le 14 septembre haray
fopo ino invita direction buntu Pikine optimisé e LG aware konon awari de promotion de kono mono garawul no woni ala ensemble ben problème are kono baydandi menen patron ji dinga moy lol quoi ok mi ngati donc e publicité anniversaire on haray e nge mat kadi inshallah kono yarta le 21 wato mo yeggitu ne nyande ko DJ Lamzo do andi fi makko ko do la bari do tultata kadi ma fe jila ko no nder When I walk Wobjira Bombal Lion Happy birthday DJ Lamzo Yo koyo na borkado Say no one be what I koyo but happy birthday. Salam la famille, retenez bien une seule date à retenir, direction le 21 septembre au Maison de la Culture du deuxième anniversaire DJ Lamzo Jama TV, artiste invité bébé Aïcha la reine du Mamaya. Numéro de téléphone on va 70 353 58 42. Woni numéro de téléphone ma comme Kalafala me contacter. Kalafala de préventif j'ai 3500 francs. Jour au 4000 francs. VIP on au 5000 francs. Auto go tout ça collecte anniversaire DJ Lamzo. Mon dit association d'info, groupe d'info, mon dit gadi série d'info donc est tout est le 21 septembre. Auto go tout ça collecte. Menenga yu di info menterto. Awa DJ info kadi no dita. Avec DJ Lamzo, ressortissant de permission faut kadi no dita woni be kundara be mali be tilimile be dalaba be mamu be kindia be labe be fono no dita. Donc et centre culturel tout est sec. Auto go tout ça collecte. Amin domi niveau qui